tapi kieu aing mah. Bodoh kemana we ki cendaratang. Wah, cuek kabeh ieu mah. Ampun, ampun. Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, semua hilang, terkubur dalam luka. Buset. Mau beli apaan? Ntar biar A yang bayarin. Neng mau beli selperin, ah. Kok Silverin? Silver Queen kali, Neng. Jangan Silver Queen, kan kamu lagi diet. Nanti gembrot lagi. Ya udah atuh ah, es krim aja. Apalagi es krim. Kan kamu tuh lagi pilek, nanti hidungnya meler lagi. Ya udah terserah A aja. Ya udah, kalau gitu kita beli permen aja 2 ya. Biar gimana gitu. Nantinya A1, kamu 1. Gimana tuh? So sweet. Tengah modal. Motor we alus, jajan permen. Yo, jajan. Udah nih, kabarnya. Cok, permen Q2 sebaraha? 500 ah. Kelak. Dua, 500. Cepet nak nak. Pasnya. Terus gaya we keren, duit mah receh. Kok belum bodak teh? Maledek aing. Oh, awas ya mun balik di kuaing.
Oh, jadi gitu neng tukang nate. Antosan heula, A. Tirangkan heula penjelasanna. Guys, kieu we carana milih A atau Asep. Guys, lanjutkeun we hubungan marane. Aing mampu dipilih. Aing malain pilihan. Ngalamun bae. Sia dong ngagetin wae. Pantes hayang tetangga yang malodar siang ngalamun bae. Bisa lah, mending ngopi lah di warung Juhe. Pada di dia sih. Yuk, Ayo. berangkat. Naunan atuh pepen. Hapura atuh jang. Kopling nggak keticak, Hapura ya. Jangan lain mati. Kata manis. Jang, pesen kopi kasih Haji 2. Haji. Oh, Jang. Keluarkan rokoknya, Jang. Siap. Ya pen rokok pen. Kontot. Siap. Kajang, jalan ya. Itu hiji. Dan naon, oke lah. Dan asak saina. Wah, bereng hiji. Lah, marane si dari yuk. Tadi di dia mana ke Cimarana? Aing geus di Rangun Cerom lah. Oh, guys, daruk. Tuh banget main ini kusut gitu juga kadang mau garing sek. Asa tadain mamanas. Si boy jeung si nyunyun. Jadi kieu. Tadi aing keur di warung Cerom lah. Wah nian budak teh nya, kalau dek itu jomblo aiki cara nama.
Kieu bae ayeuna mah. Ayeuna cuang ganggu hubungan si Boy jeung si Nyun. Ge. Hayu mah. Ayo. Setuju tuh? Setuju. Oke. Ya, berangkat. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.